dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Oh, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku
Hanya Yesus jawaban hidupku. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Akan betul ada positif siapa kurang-kurang lautnya dulu ke sama yang boleh terpatupahan siapa nanti saya gudang madi tapi nasula melate Taruluhu yakka hula-hula sakit cakutoru Radido me perhubas kami mengadil dia kemandang dos di rohanan perjul sali di hamuna manami nanami pagulen huria naik pokaw nami mana ulaw na uliulan na dengan nalahu paparkaton day nangon siyatongan ibagasaon hinganan persakok kinani tambarani kami mangduti dia kaulaw nami iya sumarti hite siat tangamuna amanami inanami pagulen huria opartusima partikiano do sangat pasat tabima tuhamuna amanami inanami pagulen huria tiga pei tiga lama mau lihat suku kami hamu ngado suamu ajala ngadang di sodo hamu sude lasong ni mado raja di ulang unang ngabe alana mau tapukan nandulota unang adong odobe unang mau lihat manang dihita lu mau bima di hamu ke dua belah pihak molodung di pasahat tuhuriyai hami mangido molopen non nadong lalao si hatao ta anon mamusia molo hita dao pasahat untuk debata makda unang adong benabar bisi-bisi lamar labatan doi asa tabuk kaulota mobi marang diham kedua belah pihak si bolon do raja ni hula-hula asa parjolo hita marente 440 ayat sada do
ale Jehovah di pasarohan namin na pumonto na pa. Di bagasan tingko na Tuhan marpumo mahami di jago na suhod namin. Ima soman pado-pado ni bangkin na toras namin di bagasan tingkyon. Alay di alam po ale Tuhan sada. Ima na toras namin siya jabon. Marhitay man Tuhan marsuap-suap iniluhami. Ale tong do ale Tuhan tok kami mangido ti jolom. Asa romahaw mga pulihami sa lungan lumobi pa po na suhod. Keluarga besar si Bolon. Marhitay man Tuhan nang di bagasan tingkyon pwede na marsaka manasida. Naning mamukawlaw na Tuhan nang di bagasan sa dadon. Aleong mali Tuhan marpumo mahami. Lumobi masig Bolon doon ang karajan ni hulahulana. Nanay patupahon adat ali Tuhan naso maralon tulong manirham. Marhitay ali Tuhan jong ituturi ajari manasida. Lasong ni manang kami sa luhod na. Ali totong babehani mangido tu jolong ali Tuhan nang di bagasan tingkyon. Akka keluarga nasida dinadaw manang dinajono ali Tuhan dinaming marsakan na neng ro. Posdorohan namin Tuhan, juluan di dalam nasida jala iring-iring. Asa totong nasida di bagasan kay pason paduhot kami lumobima dohot keluarga besar si Bolon. Marhitay mali Tuhan ang nonulaw niya ali Tuhan di bagasan sa daron. Kupasahan namin patujulo mali Tuhan dan tarulahon nasida iya so marhitay pasu-pasun dohot ijong-jongiho ali Tuhan. Marhitay ali Tuhan sa tokinay. Tangihonon namin mali Tuhan, kami marhitay hukum na badri. At tong jong ituturi jala ajari, jala suruh patut di perbadian tu bagasan pikiran namin tu bagasan hati-hati namin. Asa gabi boya ni Tuhan pula kami, hatami, jala tukon namin may dinalati, jala suruh namin may dinagulang. Posrohan namin Tuhan, hatami, naing sahang may sitong kinali Tuhan, at tong posrohan namin ala Tuhan, naing mapasupasomos na sida sa loob na marhitay-hitay tangyang namin ni Tuhan. At tong ala Tuhan, urasi jala sa padosan namin nagudang sa bukupar ni Otamu. Asa nagabi tamahami sa loob na, nagabi dabotan mancaro pasu-pasu siya na do pamuna badiyay. Imatang yang nami, naupasahan kami marhitay anamu Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Sampai jam 5 manang sampai setengah orang matabereng na korsa. Molobe adong akan nasuko di bagasar roha, marhitay-hitay tangyang ma tumaktaw. Boy doy alam di persayangan di daging tong duduk roha ageng nga matua. Sa sitong na nung masaur matua ben na torasta. Manang ito o. Alay tong do pe malo di persirangan di dagingi tong do pe gabe duduk roha. Tarhilala do pe tehe 2 tahun na yan bereng-bereng o makkombuliso. Tarhilala do pe tehe sa tahun na huberis mo tuwa kombuliso. Nagabi si Pahusog di baga sa roha tagal. Imana tarsura sada Samuel ibig sa plonom ayat 1. Didok songono. Alay didok Jehovah ma tu si Samuel. Unang ho mamereng tu rupana. Manang tu tongam di dagingna. Ay nunga ubolokon anggo ibana ay indada marguru tu parnidaan ni jolma Yanggo jolma rupa do na diida. Alay anggo Jehovah roha do di bagasan do na diidana. Rupa do na diidana. Alay anggo Jehovah roha di bagasan do na diidana. Ido nakin posdorohan namin. Asa totonggoy hamong gabi mangihuton. Songon jejak ni na toras tahun ng tujulan nyari. Berjuhang martangian. Berjuhang margareja lumobi baham saluna. Molo pinitano perserahan undang lupa tangiang mas tangiangan. Ido dalam berkomunikasi di batamang ido holong dohot asimi rohana. Amin tapasada marohanda martangiang. Tetong dobehani madok maulian di tujulom ale Tuhan nang dipagasatikyon. Atami Tuhan mumahbe hutangyong kami jalan umau kami di jolo-jolo nami ale Tuhan. Marhitay male Tuhan posdorohan nami. Hodo na gabi paujakon itu bagasan pikiran nami dumobi matu bagasan rohani ko nasuk nami. Asa gabi boy Tuhan atami nagabi tukon na sida may dinalati jala sunod na sida may dinagulak. Posdorohan nami Tuhan nang di bagasan sa daron ulaw nami hupasan nami tujulo mali Tuhan. Jongjong ituturi ajari ale Tuhan. Asa totong di bagasan dami na mahula buru. Lumobi mali Tuhan na gabi paborhatong na toras na tujulo mali Tuhan. Marhitay mali Tuhan di bagasan tikyope. Tong dobehani mangido tujolo mali Tuhan. Akka keluarga saluna
Kalau nanay roa ni Tuhan siya na daw be, posrohan nami, ramoti iring-iring asa totong di bagasakay pasol. Imatang yang nami hupasat kami, ala jumolo mahami urasi siya doon sa panglasan nami, asa nagadita mahami Tuhan, nagabida po ang kadsalo paso-paso siya na doon pamuna bagay. Hupasat kami tangyang nami marhiti anak ni Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Maratil. Mauliate maali Jehovah di pasarohan nami na pumantulo pa mo. Mangido kami Tuhan jongjogi jara tuturi maulaw nami di bagasasadaron. Di maali Tuhan na patupahon ulaw. Ima po nasuot nami marga simbolon tuwak kasi solhot salhut na. Marhide mali Tuhan tingil masipareho mali Tuhan. Di na mangido kami tangyang hatopan niya li Tuhan. Asa nagabitar jalo kami pasu-pasu siya na doon na badi. At orang mahita man doon tangyang ali ama nami. Ale ama namin na di ba no kinjang say pinarbadia magwarmo say Roma harajawmo say sa paloman ni roham di ba tuwa tuwa sa na di ba no kinjang leo matuhami sa daron hangul siya pari say sa madusa nami sa panisa nami di dosa didongan na mardusa tuhami kuna kami to gihut to pamunjunan palua mahami siya pangago ay hodo na puna harajaw do hagugun ro dihasangapon sa liling na amen asin ni roha di Tuhan ta Jesus Kristus holong siya di bata ama parsauran siya to di parbadia mamadungan hita sa daron marsugot rodi sa liling. Amen. Pasatami matuhamu bonasu. Ate, di bulan nami dong tulang nami, asyik tahu rujak kau lautan. Di bulan nami dong tulang nami. Parjuru sahali marwati rujak pasahat kami di siala haradio mu di Pangiluan lumbu bima di sakak nihami akka pergelum. Opartusima raja di hula suari nak tulang nami. Naik ma urutata dia kana hopar dia ada di hawata-hota siap kamu nah hula nabi do tulang nami nah hopar tu dia inamon hopar kusima songot dalam nami dia jadi songot lima di hula nami raja liga semai nang tulang nami sinaga hula nami tulang dia di nauli dia di sadarion di sakapi rohanami mah asarap pabor hatok kita dainangon kuinganan persarokinani siat tongan ibagas na persakan nomor 2 obartusima hula nabi tulang di sono pesat kami debatir asangia totong buat kamu hami di bagas tamiamu dumubi ma dina bangulahon ulaon na obar di habata hotai mulai siat nama muka satu nasikop Raja Nabi, Raja di Ula mula tumpe songon na buh tahan upatu pahami songon dalam Nabi mangidohon asa di patu pahaja dia kana hobas di para kota tudainang hina holongan ni rohanano mula tu songon opera Raja Nabi nabui upas hatami lasma rohani daging nang kodimuna sidok bodi mahami pergelemong mulai ada. Jadi bagi membantah margalingga asal pesen kita terlebih mungkin kula-kula nami nadiak asal bak kita cek pohon mamahan ada perkodi mi guru nami ima berende bagi melebe dulu nami bukan dina bergali kelas nanti mo malata pada Tuhan malata pada kita salhut belum mau bimani hamu karena memboru atau rotoh langsung kami kalau sudah habis cuma cari parah doa tulang songon ibadah hak di berita noli berita nading di mana botol dipertakut di mana ada orang sampai kali mata berkecil dah aku pasang apa dia aku pada tahun ada timur lebih jumlah hari uli baruan dah aku terlihat pinon nak kepertikian melatih mandi dah nak berkecil ada misal kita Ogut niaron dipertakut di mata niaron atur sahat itu akan berita dahulu berita gali lumo bima mari kita akan dembang maniar Tuhan yang kahula-hula mu marga juga bima
di tarimot dia marbikas nang sorma dua na baru nami imana toras uban na amang baru siya kami hula-hula ko parsanga pihami mo mo lebih jumur tu na baru nami ang pakuling hami tuli maro postro hami ang komerite tangi yang dohat ang kabaru itu tongdo bonon nami tapi di tangian nami so ni majo hada berjulu marhite nang di pasar kamu songon di bamania tuhan na labang ulan nama buka di mana ya so ni majo kan nang ora je tapi masalah ora buka senai kike julu ka jadi baksi mandokon badene biru mo badene bilalang pucuk joli kene buru nami marga simbolon badene buru mo badene buru barang tanah badene mahum kata nenek masih mendokon bangun sayur dua punamian ulang salah kami memperuk karena kita berdua ada ikut kami oke bukan bukan dari siapa kami seterang mereka katakan kami permuk kami punamian mau pertuan tadi taringan bagi oleh seperti dosa kita mampu ulang salah kan ulang mana lain berguna membahanan tadi itulah kami memperuk tersono nanti ya saya tekas masuk nih hula-hulan ala day na mo perpudin kono tunang iyari terangen iparkeke matawari turang iya dan natinenahkan ipertuante kami gula-gulamu marganika roh mo bagendari pasakatken bagian iya dan natinenahkan ipertuai imo olis perkuru ala tuhu pakpak mo paturangku ya kono mau guru nami kadang samoja begitu guru hasahatan kami semari anggo na guru marulak-ulak matok hada nauli ini pasahaton nami may niyon parhiton tagyang ulus sabot anggiat marhiteon ni parsar mo dongon na guru hasiat berulingga manapun naulimon manapun nadingkan jala tulus maho mendapat Tuhan lumabi ma kinok parmon ni pudi-pudi angkian sama kata ni manapun ba naulimon manapun nadingkan majak kemadagan do perkerjaan di pinok parmon ni pudi-pudi angkian nagawe si gajang barita di pinok parmon lumabi ma ara do kami yakah ulam na baru habyak kaparaman akai botong marganika mola besok non lagu cerbekkan angkiak manyan saya dijalan Tuhan tak yang ini nalau ni ahon habara pas wajib pinok parban di pudi-pudi na baru unang majujur ho dia orang nan lu mobil kami kaparaman mola besok non lagu cerbekkan uli marohani parsahalamu so ni besok kami akan baru upasa kami mau menghidap tak yang mola ke mana anak di banyak pinok parnon HP hanana baru mau lihat dia masa so na di dok di yang nami asa songon nabi lo dahulu itu hamil mana baru asa angin mana bagabe na tidak tahu ari dia kami lo permam bagabe al hubirkan na wolo bala marsi paloman si babu dia mami mau lihat dia pasahat kita langsung dia bawa ini dia bawa langsung satu ya dari jalan horas sama ni mani hamu akabang baru nami teh taringot dia ka boleh seperti tidak baru nami mola pedang sakot dia ka tidak pernah dia ka pilih bisnis dinan akhirnya gabe si ganjang umuran si berita nagabe solo ko dalam nagabe mamudai di kuliah nyari lu mau mani tong-tong aku akan keleng nami berkasih puluh akan emang baru mulai besok dia kata nami taringot sok puluh seperti si buku di mami isol dia mau akan keleng nami lain nami teh mola pe holakam bibir kubek kami berhitung tangnya tu si majujuku beli maroham teknik kita asasi mas pikir yang akan dikota mau lihat
tamado benong nami sotik songon idini Tuhani Boleh. pasal taima tuala perman. Saya pasti tanya bahwa ilu-ilu kon. Jadi martang yang mahita mauliate mai basaro nami tu depan wali Tuhan di bagasan manugo ni arion. Ala ubakilalo kami do asido tinggal di basam tari parhami jala taruli di pasum di bagasan hai pason ganu marsada sada ima di siala nong di alatmu iboto nami di hari-hari nong lewat dari Tuhan di bahini marpumu dohami pinoparni iboto namion saluhna boru bere nalau paborhato patuat to iboto nami di bagasan dame di bahini Tuhan ramoti mahami torangi mapikiran nami pasade mapikiran nami terlunggu mima di poparan ni iboto namion atong Tuhan pardosa na gudang tuhami jumolo maurasi unang tarapak pasu-pasu na isi basa tong ituhami dan parhite Yesus Kristus Tuhan nami martangyak kami tuho amen. Songon ulus perpudi manang tutup batang saisok kita jadi diho ito nagurju rohami pasahaton ulusmu ulus perpudi songon tutup batang nyomma ulus perpudi si pasahaton nami tuho jalanunga saya dak mutuhami saluhna kaula-ulam molohonunga saya dak mutuhami alaya kabino parmon dang dope saya dak nasida tong dope payuti uton nami molo be songonon manggonggom masalah to dim tuak kabereko pahukon songsoni nang tihami akan tinggal honongmu makorasi masalah pasahaton nami ma ulusmu songon ulus perpudi makonggong masahalam makurasi ma nang todim diakka pinoparmon songsoni nang donihami pasahat tami ma songon ulus tutup batang songon ulus perpudi tapasaha ma. Jadi gawe majalah Horas tuaka napino pernamion songon atan itu juga firma poki barual parsalongan saya firma katut dimuna kabere nami lucu-lucu manang pamuan pasahan inam boros pir. Isiala sakat dot dosteroan nami lumo bima di pagiduan nami di nama ulahon ada kahupar tudai namon uli jalan pasai dekat do di patobar hula-hula nami do tulang nami siat hula-hula nami lingga di pasaran akhir lulus sapu tudai namon tamian nami mentong tulang tobat tadi bata mana pun nauli mana pun nadik kami saluna pinopar ni daina naung sarung ladon di atas ni saluna kadula
unang marnalu jahamu mudah-mudahan kami lumbo bima totong buat kamu kami di bagasan kami yang muna saya dia ibu dia di inang langsung dapat akan uli dapat akan aningkan lam tabah potong kami patu pahon lumbo bima pasangapon saluna raja di hula-hula nami soalnya parang ditulang nami senaga akatulang ngaburju Fida kami jalan hilalah kami do na say law holong muna na marana ibere taride doi radot jalan ipai utamudo na masa di tonga-tonganan lumubi ma di pot pahamudo ada naubar di pertikianon di nama baraton di dangon siat tonga di bagason tuingan persatok kinani akatulang di pertikianon Kolat kami yang guna buat pasata di tempat tadi batang. Asa di leon di hamuna saluna tulang nami si gajang ni umur dua bima pepeng sah sarmatua aseto ngado nama muda-muda yang kami tu hari nama ini. Mau lo semua di pihak tengah jempek mangauhon saluna na pinatupa ni hula-hula nami songonina tulang nami lasma wahani raja. Si urupna akaraja nami satu kenai di sakabir nami bunga dia kadus roh nami buat nami badai namo kupogun ya lama raja nami hula-hula na bundu tulang nagasa lihat kamu jalan rasamu majo hami pakar nahobar tuidai nango dia ke hami nabar hamarangi dung siko pendesir kami ke nabar hamarangi rojo luima pasatami pertikian tuh hamuna hula-hula nami dohot tulang nami bayi baju pakka pertikian kalau tuh memang asuh tulang kerajai hula-hula nami dohot tulang nami lasma rohani hula-hula nami salungan di sakabe doa nami naik baru pada inangon bubunia lama opat tusima pada mama godam dah opat tusina betul
Mariamu obat tusima pandenami di nausaha dari nakon bubunya lala dang barani kami yang manguluti tiap kaulaunon ia sobat hide goci munai obat tusima ase dapat akan uli dapat akan adegan lumumi ma dapat akan sinak kabar roh nami lumumi ma di ulun tas sadarion marhite hide holong siat Tuhani ala dima pandenami pai masau kita kami godang na obat di ulun nami sadarion adu darang majo amata dibata sitopa nasa nangalo dapat tono mau lihat debata nabi pada malo unga dia lulu damang mata debata adu damang majo tua mata raja inang soribada nalia nadolo ati tungado hina hurang lugo bima di pakalaka di pakuling ni hami bona hasuto saluna di boru bere asa pamuadi mata raja inang saro inang tasoribada nalia nadolo dapat dapat mau lihat apa nabi pada nama lo ngayal lo damang tabang raja yang suri pada nalia nadolo haka di dulu tubuh nabado marmula do na nauli marmula do yang kana dekat asa mulai kami ulau nami diari nauli diari dekat diari sadari on beda bang ma godam mula-mula dia kapangalak kapangarami lumobi ma disakak ni rohanami salumna asa hupato hasami diakka naho bar di naho lim di bagasar rohanami musob bahami amang raja inang soribada beda ma godang sobat lihat gade lihat horas habis alumna pinopar di denyangon duluan nyari asa bakal lihat kami beda mama godang lihat dapat kok
sating tungadong di na hurang lobi pangalahon namin maradong kunday nyangon lumobi ma di hami akka na marha marami asa marsisukan kami di hami na patok marsisukan marsipoholak kami na patok marsipoholak paidang magondang siu-siubi dapat to. Insomma, misalnya para di situ nami baona, lain motora nang baona, nang saluna anak ko namin marabit namin. Nang sude pa ko namin baru main anak ko namin pa ko di namo sa besok kami saluna. Laro mahamir sa nami marong udah namin. Saluna susono para kalau presiden kau marah sa nami nahubar tu sira sa nami. Mulate.